Gay Party FIFA! Viva! Gay Party FIFA! Viva Mshanazo FIFA! Viva! Tsheni uphansi? Comrades, asibonge asethembe ukuthi ngokwethu inhloso ifezekile. Inhloso bekuyikhona lokhu ukuthi sizokhuza umhlola siwumkhonto wesizwe. Le program ekhona njengamanje ayizukuba yindeke kakhulu bafowethu bekuyikhona lokhu ukuthi umuntu anibonge ngokomthetho lento fanele ngabe nje into ya everyday kulabo abasuke bekhona ukuyenza lento to give the support if nabo abasebenzi niyabona ukuthi bayajabula ukuthi bayithola i-support from umkhonto wesizwe ukuthi bazolana nabo ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi. Njengoba ngishilo bafowethu ukuthi ayizukuba yindeke le program ngoba bekuzobonga lokho nokuyivala. Kodwa ngabe angibenzi ubulungiswa uma ngingenza iphutha lokuthi nginga-introduce i-leadership ekhona lana from i-province nakwi-region, the regional detachment. Bengisacela ukuthi mhlampe ukuze ezokwazi ukubonakala. Mhlampe enye into ezongishaya bazongilekelela ama-comrade ngoba kuma-comrade mhlampe from i-province u-organizer, provincial organizer ubaba uMpungosi uyena engimqonda kahle from i-province kodwa ke mhlampe sizolekelelana so lethi ningazitholi ngishayisa ngoba nathi sibasha so asikakazani sonke kangako ukuthi nani ningakabazi ngendlela efanele ubuholi benu but ngalama programs nizoya ngokuya niye nijwayele. No, eduze kwami ucomrade wakhona la eMlalazi bembiza ngoSharon Shares o deputy fundraiser kule region bese eceleni kwakhe sibe noNdo nimbiza ngoNdo umthembu u deputy convener wale region King Cetshwayo bese siba no comrade uSheli Velemse eduze kaNdo bese siba nobaba uMpungose njengoba ngathi sengishilo ukuthi uyena organizer othunywe organization kwi province bese siba nobaba uXulu usiboniso Xulu okuyena omdidiyeli wale region okuyena convener wale region owamanje. Ngiyabonga. Amandla awethu, mandla awethu. Usho ukuthi into kuzobe isiyenzeka ukulandela la ngizocela ubaba uXulu okuconvener adlulise lawo mazwi azowadlulisa ngendlela azowadlulisa ngayo azobe nane politics phakathi. Amandla awethu. Mandla awethu, mandla awethu. Comrades siyabonga ngokubuka kwami makusiwenzekile sesibonakele la ukuthi khona sizokwenza ngoba abe bekade bezuphaya sebeyekile basijoyina sesinabo siyabonga ndaba ezinhle. Comrades angizukwanda kakhulu ngoba ukhona u-provincial organizer ozosibeka esithombeni kafishane ukuthi le program ingani. Kodwa comrades esikwenzayo thina njengomkhonto wesizwe ukuthi sime ngakumuntu omnyama oqhashazwa i-system yase-South because uma sikhuluma ngethala ithala ibhange sikuya ukuthi lakhi wawubani kodwa kube yibank ebelikwazi ukuthi libhekelele abantu abamnyama ey'ntweni abafisa ukuzenza ukuqala amabhizinisi nezinye indlela ey'ningi zokuyithuthukisa. Now uma sizoba nohulumeni okuzothiwa wabantu abamnyama ebese zocindezela omunye umuntu omnyama entweni athi uzama ukuyithuthukisa ngayo ngabe sisekuyo into esishoyo ukuthi sifuna ukukhulula umuntu omnyama kuyo yonke into nakumandla omnotho isikakhulukazi ngoba angeke wakwazi ukuphila ey'khathini zanamhlanje ungenawo amandla alento yokuthenga. So uma kuzovalwa ibhange elikwazi ukusiza umuntu omnyama
ozothi ngifuna ukuyovula iy'ngane zamaklabishi, isipinashi nokunye namazambane ngizokwazi ukusaplaya uPick n Pay bese kuqhamuka oNgqowankulu bethi hayi ayikho lento yaleli bhange siyalivala. Uma uphuma kuleli bhange uya kulela bathi iyakulona wena bese befike bethi hayi we-risk, bethi high risk, bekhombisa imbala le beveza igama lakho ngaphansi kombala obomvu lithi bethi yabona ngesikwazi ukusiza. Now buziwa nento yokuzovala lelo bhange uthini-ke ngomuntu omnyama bese kuba kuthiwa hayi laba bayahlanya bafuna ukwaziwa. Cha, hayi ngoba sigula ngamakhadi, ingoba siyabona ukuthi abantu abamnyama nala ebesihleli khona ayingathi ayisenzeki leyo esazivumelene ngayo yokulwela umuntu omnyama. Ingakho sithi hayi ake sithi kancane sibone ukuthi singekwazi ukubuyisa ithemba kubantu bakithi, ngoba lokho sekwenzeka namhlanje akusikona lokho esathi siyokufela okwafelwa obabamkhulu, akukho lokho okwenzeka namhlanje. Ngiyabona nje kuyakhulunywa nangendaba ye-land expropriation komkhulu, kodwa seyixoxa ngelinye ilanga ukuthi hayi engathi akusiyo le okuyiyona ngempela okufuna ngabe ikhulunywa ngayo, iyenye into kodwa isigqokiso elinye igama. Ayashitshwa kamagama namhlanje, ade sino-load shedding sesino-load reduction, kodwa konke kushite yodwa kuhamba kukagesi bese kudlalwa ngabantu lokukhulunywa isigisi okwazi ukuthi thina sisi-understand. Kodwa thina ezumkhonto wesizwe okuyikona esikumele nesikulwelayo inkululeko yomuntu omnyama le esibona namhlanje abaphethe uhulumeni bahlehla ngesipidi lesi simangazayo ukubuyisela yonke into onqiwa labo esasithi silwa nabo. Amandla awethu. Thanks comrades. No, siyabonga kakhulu uyicacise convener icacile Lauren Clear. Ngaphandle kokubambezela sizocela ucomrade wethu from the province, uorganizer wethu weprovince kuba abakhona baba. Amandla awethu, amandla awethu, kwaza mkhonto kwaza, phakama Ncamalala phakama, sihole Ncamalala sihole, phansi nokubulawa kwethala phansi, phansi noNciwankulu phansi, phansi nabacindezeli abamnyama phansi. Siyabonga Maqabane, ngibingelele ngibonge umphatho wohlelo deputy organizer we-region. Ngibingelele nama-comrade ala sengikwazi nokuhlanganisa ubuso negama. Yabona khona amagama okuhlala uwezwe ndize emoyeni. Mase kuyimicimbi onjengaleyo usuyabona mase kushiwo ukuthi nangu sibanibani, nangu sibanibani. Awuqabhasheke ngimazidala. Siyoxoxa nje ngolunye usuku-ke mangabe sithola ithuba ukuthi sazanelane. Qale sixolise-ke Maqabane ukufika sedlulile u-1 o'clock. Sisuka le kwaMhlaba iyalingana kuzobaluleka ukuthi siphawule le ingaziphawula abantu ngendlela engesiyona. La obekunama-by-elections khona laphumelela-ke ngibone leli qembu elinye eligila imikhuba engingayazi elithatha amabhodo amakhulu lizopheka eduze kwesiteshi bese lithatha abantu libahlalise kude kuhamba nje uyovota ukuzogada ibhodo lenyama la ezovuthwa bese niyayidla khona. Bengibona imikhuba eminye-ke engaziwe. Leli qembu leli elisebenzisa ukuphatha kwalo uhulumeni ngokungemthetho libe lingawinanga lahlangana noNciwa nezigebengu lezi ezinye ezimnyama esibaleke kuzona iningi lethu. Basebenzisa kona lokho ukuthi ngosuku okuyovotwa ngalo bese kuthi ngayizolo babizwa ogogo bathi nansi voucher. Ngiyasola ukuthi bebehletshela ukuthi usikhumbule, kodwa-ke uma ubizwa yilelo qembu lelo lizokunikeza ama-voucher okudla bonke abantu endaweni abaningi endaweni. Kuyacaca-ke ukuthi basebenzisa kona lokhu kuphatha bakuthole ngokungemthetho ukuthi baphumelele kuleya ndawo. So besisabuka-ke imikhuba esithi imikhuba eminye yabo yokuthi kunabantu abasuke bengahlali kulezo yindawo abalethwayo khona, kodwa-ke kodwa sikushoyo kubona sithi awufiki u-2026 sifuna ukubona ukuthi bayobasusaphi babayekephi, ngoba la bayobasusa khona siyobashaya khona. Le ama-by-elections siyawubona umkhuba wabo yigebengu ey'ndala ezafundiswa uhulumeni wamaBhunu ngoba babesicindezela labantu benkatha. Bonke ubugebengu babenziwa amabhunu, uhulumeni wamaBhunu
benza bona-ke manje ukuthi kususa abantu bayohlala lapho kuthiwa kunama-elections khona. Sithi nje kubona umyalezo uwodwa woza 2026 siyobona ukuthi abantu kuzobathutha kanjani. Bengithi angiqale-ke ngidlule kuleyo maqabane umuntu ayicacise ukuthi asebenzile amaqabane siyishayela nje singenalutho saphucwa nombuso efuneka siwuphethe bathatha wona baganga ngawo asebenzile amaqabane iy'namba ayitholile kodwa sizobuyela-ke khona siyolungisa singanika nje isiqiniseko ukuthi lokho esikutholile laphana sizokwakha khona isizoba isisekelo sokuthi ngonyaka ozayo sisebenze kahle. Usihlalo kuselibekile udaba lwethala lokuthi yibhange labantu abamnyama. Yabona-ke laba abamnyama okuyibona ababelaphile ekuqaleni ababelijabulela abasenandaba-ke nalo njengamanje. Kade bengasho lutho sonke lesikhathi sebenele babona umkhonto uqala uthi ulwendaba yethala. Sibone sebeneposter-ke nabo bathi bazomasha bamashela ithala. Yabona-ke thina esibaziyo nje ukuthi babakhohlisa kanjani abantu abamnyama. Sibona kahle ukuthi sebetshelwe obasi ngoba bakwenzayo bakuthatha kobasi ukuthi na umkhonto ukhuluma iqiniso gijimani nani niyokhohlisa abantu. Sebeyaqala-ke bathi ngomhla ka-24 sebezomasha leli qembu leli eliney'ndlovu angazi noma ey'philayo noma ey'gulayo yini bathi-ke bazohamba bayomasha bamashela ithala ngomhla ka-24. Benza-ke lokhu esikwenzayo bafuna ukukhohlisa abantu base-KZN abazona iy'lima babonile ukuthi kade bethuka sebesukuma ngoba sekusukuma umkhonto. Siyazi-ke abakwazi ukuyicabangela bacabangela ugogo wabo lo ohlala eKapa lo kuthiwa uHelen Zille kusho ukuthi ubathethisile njengey'ngane wathi gijimani ningasayi njengoba sekuthiwa bayokwenza leyo. Sicela-ke thina amaqabane lo mzabalazo lo ukuvikela ithala bank ilona elixhasa abantu abamnyama abasuke benamabhizinisi aliloku lifuna izinto ey'ningi. Uma ngabe nje ukuthi uthola umsebenzi ofuna ukwenza liye bese likunikeza imali bese uyakwazi ukusebenza. Linabantu-ke abaningi abamnyama baqashiwe kulona abasebenzayo okuthiwa njengamanje abaphelelwe umsebenzi. Kunemikhuba-ke eminye eyenzakalayo kulona leli thala ethi susa i-akhawunti yakho lo yifake kuleliya bhenki likabani lelo bhenki. Uzothola ukuthi-ke uma ungalilandela ukuthi obani abama-shareholders alelo bhenki ilezi igebengu lezi zakwagoge sayishiye ezinye ey'khuluma engathi zimsulwa ezithi zaziwo umongameli ey'nama-shares kuwo wonke amabhenki. Akwenziwe nje uphenyo ukuthi njengoba kuvalwe ithala ubani umholi omnyama onama-shares kuleli bhenki okuthiwa waceba kakhulu osezoqhamuka-ke engezifu uyena otakula abantu abamnyama kanti uSibari nabelungu into eyodwa balawula laphana eStellenbosch. So ezinye-ke izinto esithi kuyafuneka siyibheke lezo. Okunye-ke ngaphezu kwethala kade ngisho-ke ku-convener la ukuthi le campaign thina siyayilontsha kodwa silindele ukuthi njalo nizoba nemikhankaso enjengale. Akuwona-ke lo wokugcina khona omunye esiwu-adopthile engizowuchaza nje ukuthi imuphi. Imfundo iloku kuqalile ukuphatha lo hulumeni weyigebengu. Uma ngisho uhulumeni weyigebengu yilo okuthi kunoprime wathola into engaphansi ka-20 abe nesekela lakhe lathola okuncane futhi nama-MEC awonke kwathola okungaphansi kwa-20 bese bebiza umlungu basiwabo ukuthi bazosebenza naye. Into eyenzakalayo-ke esithi njengoba sithi fakana amateku nje manje ningene emgwaqeni cha thengana amateku angempela futhi ngoba akusekho ukuphumula njengamanje. Ningawathengi kodwa kulezi iy'tolo ey'gcwele la eShowe ngoba laba abantu abadayisa la eShowe lezi iy'tolo lezi iningi lazo engathi idayisa okungaqondakali. Sizwile ukuthi beyidayisa ukudla okubolile osekudlulelwe yisikhathi. Nigade-ke njengoba siyiphaka nje sithi hambani niyothenga amateku niwagada wakhona bazoninika amateku azonqamuka impi siyiphakathi bese siyalimala. So asifuneni amateku umkhankaso omunye esiwuqalayo esiwuqala nje ngesonto elizayo siyanqoba umnyango wezemfundo i-Department of Education sifuna isitshela ukuthi ikwenzelani ukuthi ithi ingane zakithi ezimnyama ezihluphekayo ithi ayi-apply kunamaposta awu-500 sithathe yonke imali yazo ziyoyifaka khona kanti lawo maposta wasekho. Kudlalelwani ngabantu abamnyama kube ngazi ukuthi khona amathuba omsebenzi abavulelwa wona. Siyafisa-ke basitshengisa ukuthi obani ababaqashile abamnyama kodwa iqiniso elikhona sinokufakaza ukuthi njengoba kwakudlalwa ngesizwe simnyama kuthiwa lo hulumeni weyigebengu
ophethwe ilo muntu engingasazi isibongo sakhe lo ohluleke yonke indawo ohluleka ngisho ukuphatha iqembu lela kulona bese ucabanga ukuthi uzophatha iKZN bebefuna kubonakala engathi bayasebenza basebenzi siya deliver nawo ama-post awu-500 sagijima-ke uma unesihlobo babe applya nga-20 nga-30 bespenda o-3,000 nemali engale bethi ba-aplayela ukuthi bazoqasha sifisa-ke basitshele ukuthi bagangelani ngoba lawo ma-poster wekho sifisa i-Department of Education yangicijisa nje sisazongena kona okuningi isitshele ukuthi lezi iy'kole lezi kuthiwa zo-no-fee school lezi iy'kole yisendaweni zethu abantu abamnyama kakhulu esixakekile bakwenzelani ukuthi bangayifaki imali yokuthi zithola iy'nsiza kufundisa bakwenzelani lokhu ukuthi uhulumeni kaNcamalala washiyethe akukhokhwe ey'koleni manje sekuyaqala othisha mangabe ey'koleni bese bethi esikoleni okungafanele kukhokhwe kusona bathi akuthengwa ama-exercise bese iy'gebengu lezi ey'phethe bese ziyamemezela zithi othisha omkhulu akufanele baqoqa imali kodwa imali ayifakiwe esikoleni basikhatha sodwa siyabantu abamnyama nizoze niphume nina niyola nothisha omkhulu nithi banikhokhiselani kanti iy'gebengu lezi ziyahluleka ukurana imfundo sifuna basichazele ukuthi bayibulalelani imfundo sifuna basichazele ukuthi laba abantu abamnyama abafida iy'ngane esikoleni abafida iy'ngane zethu ngoba ey'koleni zethu kuyadliwa okuyabantu abamnyama bakwenzelani ukuthi bangabaniki imali yokuthi bathuthukise amabhizinisi abo yilokho bengithi nje angenza amazwibela nokunye esokubheka ukuphepha ey'koleni nako konke iy'nkinga ey'khona sizofisa-ke ukuthi nilindele ukuthi njengoba singena umkhankaso wethala ngesonto elizayo sobe sinemikhankaso esisazoyichaza ukuthi izoma kanjani yokuthi imfundo le uNcamalala ayishiye sethe uyihlelela abantu abamnyama ayibuye ibe yiyona ibe njalo maduzane nje kade phela mina ngala eMlalazi kade ngizwe umkhuba kuthiwa khona la eMlalazi ngakithi la eShowe ugogo sethi maye yakwaSasa noma uDSD kuthi wophatha amaphepha akho kuphotocopy umkhuba mini leyo uyofuna ukuthola amaphepha ukuthi usizakale thiwaphatha amaphepha akho kuphotocopy sizoza phezu kwazo zonke lezo zinto lama-ambulance okuthiwa afile ayimoto amaphoyisa ensithi sifuna amaphoyisa ayosebenza kuthiwa iy'moto ifile ubani lokulinda ukuthi ayikhande zikhandwa ubani ngabe wakithi inomnyama noma khona isigebengu esithize esizuzayo izozona-ke imikhankaso okuzafoneke singene kuyona maduzane nje bengithi kangidluleni kulezo zinto maqabane abantu babone ukuthi ngesikhathi kwakhiwa umkhonto kwakungesikona nje ukuthi sifuna iy'khundla kuphela sayibophezela ekutheni sizolwa siwumkhonto silwele abantu abamnyama siyaqala-ke siyazisho ezinye izinto nina-ke kule region yenu ekuthiwa iKing Cetshwayo umhlaba wethu la igebengu ziwuthathile ihlezi kuwona umhlaba wethu la onomnotho kunama-truck esingawazi awakupha khona lapha eRichards Bay kwi-region yenu siyezwa kuthiwa kunegesi sinegesi yethu la eSouth Africa kodwa igebengu seziyayintshontsha yilanda osibari bazo nabangani bazo abamhlophe zithi ayizothatha igesi bese beyasidelela bethi asinalutho sihlala kanjani kuthiwa asinalutho sibamnyama ezweni lethu elinawo wonke umnotho kodwa umnotho kunama-truck nje awuthathayo awuhambise kwezinye iy'ndawo sekufike sona-ke isikhathi sokuthi njengabantu abamnyama sibumbane sikwazi ukulwa lempi yomnotho ngoba uma siphethe umnotho ungekho ezandleni zethu ayikho into eyolunga okokugcina-ke sizodlila nakho mangabe ninoza kwenu abathi sebekhatheli le nyunyane le okuthiwe yabantu abamnyama khona le nyunyane negama eliqala ngo-S angazi iqhubeka kuthiweni ekuthiwe yothisha lethu ledu njengoba kuhlukunyezwa abantu lethu ledu njengoba kunemikhuba yokuthi kudayiswa amaphosta enyeke into esizoyenza sihlezi phezu kwayo ukuthi ingakapheli le nyanga sizobiza zonke lezi nyunyane lezi ezithi zifuna ukuthi zihlangane kube yizona iy'nyunyane ezizoba right ukuze hlohlwe iy'nyunyane zabathengisi sizobahlanganisa bakhe inyunyane eyodwa ezomele abasebenzi bakwa-Department of Education ukuze sikhulule othisha ngoba nabo bela bekhona abasakhululekile banephoyisa ekuthiwa umuntu ofanele ngabe uyabalamulela uyena obacebayo kumqashi ukuthi nango okhuluma kakhulu bese yaxosha abathengisi so izona zonke-ke izinto esizozenza uma ninothisha omkhulu sizobabiza emhlanganeni uma kunothisha
sizokhuluma nje sihlalo sithi babizeni emhlanganweni sizokhuluma nabo sizobakhulula ngoba bayadabukisa ngababona befaka othayi nje labo thayi sebefana nalento okuboshwa ngayo isilwane uma sipanishiwe abasakwazi ukuthi bazoyikhulula kanjani ngoba lelunyana ababethi izobakhulula iyona esejike yaba bathengisi kakhulu so bengithi ke asidlule kulezo zinto sibongeke nje ukuthi nize nizohlangana la kodwa hambani niyothenga amateki Maqabane umzabalazo ima uzoqala manje bese kuthi ezinyeke izinto lezi ezikhona amahlala khona asiwayeke iqembu lethu kufanele sikulindele ukuthi siyezwa bayahleka bathi lineyinkinga iqembu lethu lithe lizalo laliyogijimisa abantu abadala labashaya futhi la iKZN kodwa kuyashoka ukuthi kuneyigaba la wafanele edlule khona lokwakha inhlaka ngendlela eyiyona so sizocela kaMaqabane alinikeze ithuba lokwakhiwa kweinhlaka zakhiwe kahle sikhumbule sikuzele iloko esikubalayo kokukhulula umuntu omnyama asizele ukuzothola isikhulu le competition yokuthi ubani osesikhundleni ngiyamthanda ngimthanda cela nje ukufaka lo moya ukuthi asiphume kuyona iqembu lethu lizoba strong sigadi igebengu zingezi kuzosiphazamisa kodwa lukhulu liyeza esihlanganisayo ukuthi iqembu lethu likhululeke la eKZN sithathe ama-elections lawo esiwathathayo nango-2029 sithathe amandla wethu viva Ncamalala viva phakama Ncamalala phakama qina Mkhonto qina ngiyabonga Maqabane Mandla awethu sesigoqa sizocela u-deputy convener Comrade Ndlovu kube ukuthi asibongele bonke abakwazi ukuphumelela sibongele wonke Maqabane ngiyabonga Amandla awethu amandla awethu wathetha abafazi wathi Zimbo uzophafinya comrades ngithi angibonge kuma comrades ngizoqala ngoba iqale kwi-subregion kusase ne-date ukuthi utheme ukumenyezwa kuthiwa khona into ezokwenzeka basukume ama-comrades azame ukuhlanganisa lo mcimbi kube yimpumelelo nobuholi be-region ukuthi bugcine buhlanganile bufike sibonge noKhuba by the way uKhuba wasemlalazi owase-Kings Ejwayi sibonge kakhulu sibonge ma-comrades ukuthi uma simemeza sithi mavolontiya wozani siyokhala la kukhalwa khona nisabele ningadinwa yithini nangomuso futhi nakusasa sizonimemeza naba o-coordinator bama-subregions bazokhuluma nani nangu-organizer ukhona angisamboni ukhondina nangukhona uMabanga uyena-ke engizoxhumana naye ngoba kukhona lento edidayo ma-comrades edidayo angazi kanjani kodwa-ke bakhona bahlonipheni ma-comrades bakhona kufanele nixhumane nobuholi lobu obukhona obubekiwe be-subregion ngithi angibonge nje mina ama-comrades ikakhulukazi u-organizer nozakwabo ukuthi basumele phezulu uma sesithi naku i-province iyeza aphume nama-comrades ashiye yonke into abebengayenza kulolu suku lanamhlanje olubhizi ongenza noma ngabe yini mhlawumbe izinto zakho zey'dingo zasekhaya kodwa nithi nani nizokhalisana nethala nabasebenzi laba balapha ethala ngoba odadewethu labanye osisi bethu labanye ogogo bethu abazovalekela imali laphana abasizakala lapha kuleli yathala amandla